Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta. Longle ahem puwek Ganesh Teron upon Arjujepin, Pachini Nepin Pen, Tiri, Pinchong Pipondet Aputak, Perangke Amai, Kangnipo. Keng sang aso armu nangkibat parpik penajok Karbi upon lang plot asonsi, Pini, Jangmi Puni Pai Trok Arni, Puluni Circle, Mate, Loring Tipi Outpost ke Parlo, Otter Bobil, Nutun Bosti Pu Along, Inut Ganesh Teron Pu Abang Pu, Metang, Alongle Dolo. Laso Alongle Along, Keng sang aso atum Nayan Baran Mazumdar pu Kolkata penkewang aso atum dak Nayan apu chevoy juilo la Ajok kichilot abangar pumaphan keplongjia phan Ganesh Teron pu longle ahem phuaphan Arjujepin Pachini Nepin Pen Tepit Pinchong det Ajok Ganesh Teron abang aning kichi mate aning kiduk pen loring tipi outpost along lam hoy pipon det lo Lapen laso akang sai kelong chiapan sorgari gambura apanta lamhoy palidamlo. Lapen Ganesh Teron abang Karbi Anglong aradapan kirap kachohangpon ladak kisungalong nang cherap tunvek thapusi tuning ripon. Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM apanta nang rap dunvek thapusi kirap chohang. Ate Ganesh Teron ke amina along levek. Karbi Anglong Autonomous Council upon Longle Anam Kai Kethe Midu Kipinangji Aron Atengpen Pipon Bompusi Pachinipon. Puluni Penang Kilo Berta Bidor Sing Terang Report Karbi Anglong News Channel. Ini nanglip terang ke mai ke phabuthang nanglip pachini ma Kethe nanglip terang ke mai phanang kong. Francis Radom terang ke betul teman ini aporten kami tu mengajuk kating dalam aport. Ini ya hokper bang ini induk dupik ini. Pakai emitang Alongle, Tomon Karbi Anglong termasuk konsil revenue ini dah revenue jadi bom. Office itu keng sang tu halak kata kedua keng sang tu dalam tang apa nak tu kedua masih nilai tu mi dikpenda pulo. Sorgari kamera bantan nilit pulo bot isi bangke leng haruni wan leng haruni tu sorgari kamera bantan itu naik lo je ladak bangke meti tong itari noi nami tu nak kidun thap pulo tu nak kompen di bolsi kita lato malam tar di dalo mapini bangke ni di kilo masih kiri pangcong dalo otor borbil notong bodara long so taksi nang jempan ini Karbi Anglong akan dapat ini pansi nang jempan ta ngacohang Hopper bangke ini induk dupik lo, amen bangke gerenjera Mazumdar pula. Jadi ini ejar ada pilo otor mobil thana lo, ejar kopi lo lain lo, ini long kota ta dolo, angke dalam tang hot kopi mana ini tamen ini long lo ya lo, test map kado, lagi khajuna receive lo, angke labang ke joma mandi lo ho, labang test map lo, kalau sonjo. Angton lima dokumen ini bang ini dolab lo. Ada bang nang ni longle adim. Oh, ini longle. Nang limen bang setan. Limen bang Ganesh Teron. Along le bang ke 5 bikha 2 kotha arlo sado. Ini damlo ini dik lo. Mithang adi man ta chirai kom thake lo si Karbi Anglong ara man. Doan srame nang chirap buntha ini den. Pachini ma request lo. Halo, walang li. Ganesh Teron ben sini alam ke si ningduk lo si munit pena batle pudam bostame pene miso misir ba ote boso to mistame kithi ki janglo polonte isi heri do atipit hala daksi ote boso ja dharmu jantu januar bostame adim wo same lage munit pena gian gitu hormu pena office tame alang le tu mame thanga hiri longni dobek pustame har hiri long ke che long dam desi amugla Teron sango Ganesh Teron langli long le long si mane kititang aku hadar si me long Alang li pan ke thang pachin ni pin. alang le phan thanga pachini ave permission ave pin bensi lapon claim lo si silang dam lo pulu tangte la bangke kicilang pik niom si mandet lo si sige ningduk memelo je
betang long ria long postami bang hei tum lapan nangkilang rem lapan yo klaim bang isi ke lasolang hota ke non nang ke cheng clear hotle ilitum tu cerap situ pen hernem dunde ba than pare dunde tu tante mo ipijo piyo ke han selang itu tv kan di bed tv kan nang claim ima non postami nang ke bed tv kan silapan ke claim hai isi ke alang him ben la rangke butung ngalong lam seklang ko ansi kado ko verat hongai loustame pache tagi to aning jang mensin nang ni pemban nang ke thala tumel khangsa nang kulo ekling lam mangai bidun tha ko ne do nili making pen ke thek don long ba ke chini don atai si ne tum la ta do ran ke anu samne ni mangai lo bidun adi madang ke utor do bil lo alilong halang ni long leken bazar mutum bazar lo bazar area long mat bazar anggong long masih laswa tipit bonai deh alamang selain ke mewang hektar itu si rat onjai lo ga mongkok tu alamang Lakha Sirkep Amring constituency ke parlo Mokoilum police station adung het rong khilan arong along Tomon Kethe par pik kiwang penajok hemrit kanahok dun Amring constituency rong khilan arong along jangmi poni phai pho arni Tomon arwe Kethe par pik penajok Thuniram rong hang Mohon Tiso Ramson Kro Dilip Inghi Darsing Ingti Thormen Terang Tunison rong par atum ahemarit kanahok dun Lalsi labangso Tomon arwe Kethe par pikpen kisung ke phowek hemrit kana hok dundet abang phuatum Lakha Sirkep Amring constituency EM Sangpi Rina Terangpi Lapen CEM Dr Tuliram Ronghang Aphan kerap nang pivek thapusi kisung ke phowek atumpen tuning report Mokoilum pen nang kilo berta Kohlet Milik report Karbi Anglong News Channel Hai tung wang pen ni alang tum han churu lo Tapi atum ni porpai mana apor mana tom sini ne lo seta ang sama por malo mahu Tomon herai lapan ke Tomon park ting kiwang penajok ni le tuma rong abang lan mukruk kacedai sop rong khalan nalong Tomon tepi wang pen Ajok hem hum potro bang dihiladun jet lo la sinili kacuming ridun dia bang ke tuwe to da penta duno thak no lo la se nila tuma ladak local MDC ake hai pi rina aphan pen kenglok doktor tuliram rong hang aphan ake hai doktor tuliram rong hang aphan nang kirap di aphan nili hin pen chuni rilon nili rong arat aphan prap jing pen nang kirap di aphan nili hin pen chuning ridun lo kasi nili ke dak kro rong akang beralo nilimen ke Ramson Pro. Kita kiding atau umpan isi kecuning rialam the bangla pulo. Patumi around 12:30 laso polo jo ladak rong khela ladak mukoilum outpost ki parlo labang suarong long ladak tiso hem malong sinon telipista me dulo mati Adak alam severa Tomon arwe Kethe penajok ladak hem pusta meru railo lapen labang so hem kiru logo chok tagali ladak mundit pu helapu tisu sangho pusta mereng tasu lo lapen wo bang pusta me ladak wo theklong lelang ke wo pita nananta thekulong lelang pusi pulo ampeng ke ladak la arwe Kethe upen amasi hormu hortar sok sang lahai ningkan se kicu klaim kicu dang kicu naya so namun paleng seleng pi umang tonan tame luksonik khailo lang lutum lada patumi por nili lar vi hamdet pen nili kenela pu kelang dam pura teng pulatang te hum thom bag do lada nilutum la jirkendeng branch ke se hoi pen sila non kikhi bom tim kar biang long ake hai doktor ronghasar alang ni fan bistame ni timahian pen nang chini ridon lo jela isu mate ki fodera tum fan tong si kot pen nang kahumri khijia fansi nang panang chini rilo nilitum hem kiru inang ko thebang nilitum tarit damit he amar anke tumon arwe
นางเทลยัดหล่อมานี่ลิตุมตาเที่ยวน้องละเด็ดละมันเกรูเอ็ดเลยเยอะ la baso hem tomon ki ap kona porlo อปอร์บังเกบจีซีมุลมดโลซา la นี่ลิตุมนฮอกตาสังนามาไทยเดลซาร์ตุอามานี่ลิตุมเกปอันซีสุมาร์เป็นกดูเวตาละปัวอาร์วีรุมโลลังเบียทักซีนี่ตุมเกดูทักนังกอกละซาตุนจุดดังตาไทยเวดเด็ดเลยนี่ลีมาทาบังเกนนอเมริกันคอนเทนซี CMEM ตัวพันซับซูบักนิรับจิมาปุซีนี่ลีตัวร์จุลังอีกเลยไอเว็บเป็นเลย Atu mi ban bangge Tomon tipli reyan wang lo ma pare ko sone tipu thada lo mat hemba betet lo an li tum ge sok imu tawe sang imu tawe matu ge ta hai hem pi si jirap lo hem ge nang kim pi yok yi lo tuhan tu de tik tik lo jirap rong anak kim su bang ta reng ta su dun lo di bang thang ni ya ne kar em lo on lo Nilip ke parlo tarapung khorsing lekthe arong along lokacharli ahem kikim kasai oi lakha inquire pho nilip MSC constituency ke parlo apar tarapung khorsing lekthe arong along kapanong pipon lokacharli ahem kikim a contractor amen singkro arong laki manja pusi kam ke claim a mystery atumpen nang thandun Lapen isi manghumime alamabangke mystery atumaphan anta building diagram chart mate kikim kerang nangji ateng alo anta halapu contractor singkropen pipon peputa mystery atumpen nangche thandun contractor singkro abang methang aliaphan main post mate anujok pita road sothomsi kipiputa kam ke claim ponbom atumpen nang thandun Lapen hapu ahem arjon 36 feet arpan 12 feet si kimrangpon Lapen bangso ahem along athengpi kipipon akitu kasai oisi pipon manghumime alama bangke nonamatke borpung tarapung amat thengpi humruilang bon sitame akitu hei si kipi lasi karbi anglong education in charge Lapen nilip development block baido julitirangpi Lapen School Managing Committee atum setame RDP duna sonte pusi rong arwara tumpen nang thandun non ang tonalam the arjuponik senang Nilip chokiala penang kilo aperta R1 Teron report Karbi Anglong News Channel element upur neli Element pansing lik thepa sana ke rong dag lik thero tarapung tarapung patrapo ni tum dangna thak long teng mala ba so hem ah ke komentu ni kam na se klem na se so hem gala non chiklo joni bilang sarakle to ni bilan apan arjon ke ding sonjal ajona bank ke nege thongke ratro ke awar bank ke krihni ta nilitum ke chini dun de dalo diagram na long dun de da pojo masingela bank claim pan hini tum claim chala sa kene rehini aput ku bang hadi po kiding bank retro che thongke ratro ke lage classroom lo ma la pu bank classroom ik lota ho apu room bank ke office room ik lota contractor men bang sing group na so non ke manja ido manja tineli nangli ne chini dun manai tum la estimate pe ne then long man se Nili tumla hai bang chini unde sir kon antong paisa ke done ga bene la bang chini dunde seta jitu he nangli lo na tum chirisi ma receipt sema polo masini tum to ga lang lo bang tang de lo pa chirisi mang kok po masi itum chirisi bun na hem bang ke là có non là min tu là post amuk habang là rốt pi kom duri cho là copy lo là contractor thì phu lo ma la ke lang tum ke dam ke bang ke lo pini la puson se la son no bon ni tum mang ke la unclaim pulo ni tum unclaim ik chala New York long ma se min New York ta thom la di so thom cho Jaipong arada phan ake joipen longlia pata kiron pon lapen musuri sitame kiron pon
lapen ru samson sing ingti akumlin kapangni ponchia phan lapen hithi ahem kimi kikim kerang ponchia phanta long e sompo Jaipong ahawaralong e son penison kapaching thur ponchia phan pura VDC chairman Kiron Tokbi dode sang sepin pen sai ke claim kachepadukpi Sonsi jangmipo niphai trokarni Jaipong ahawar along EM Billy Mohan Khaklari lapen VDC chairman Kiron Tokbi atum Jaipong arwat atuma phan ake joypen longlia pata Kiron lapen musuri Kiron lapen Jaipong ahithialong ru samson sing ingti akumlin kapangni ponchia phan lapen hithia hem kimi kikim kerang ponchia phan long e kisom ajai me kapaman po Bang so along ke ongdu Jaipong ahawar arwaratum chetong dun pen RD chipidun rinti Lausi non ke wangchi arni sitame Jaipong ahawar la anso se kapaching thur ponji aphan claim chipaduk pon bompo La pen nili VDC chairman ke langhin constituency arat aparman pensi saido ansita claim pon bom chiputa bang so ajai me kapaman pon along rat atum along ning chepon Lasi claim rapetlote ajat asonta chunpon bom poputa ning jepon Langhin pen nang kilo berta Bidor Singh Terang report Karbiang Long News Channel Jaipong Bozarot Teronong Langhin Komostir Toropor Pura Eta market set আৰু আমাৰ চিৰনমস্য ব্যক্তি চেমচন ইংটিৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি মানে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ল ইয়াৰ লগতে লাংহিন জাইপং লেবছৰ কাৰ্যালয় এটা উদ্বোধন কৰা হ'ল এই গোটেইখিনি কাম সমষ্টি উন্নয়ন ফাণ্ডৰ পৰাই কৰা হ'ল ইয়াত আজি আহি ভাল লাগিল ৰাইজৰ লগত লগ পাই ভাল লাগিল আৰু লগতে যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 11 তাৰিখত ইণ্টাৰেশ্যন প্ৰগ্ৰাম হৈছিল আমাৰ পইচাইঞ্চি গাঁৱত আৰু সেইদিনাখনে কাউন্সিল তৰফৰ পৰা আগতে প্ৰদান কৰা আমাৰ যিখিনি মাটিৰ পট্টা আছিল সেইখিনি দিব পৰা হোৱা নাছিল সেইখিনি আজি আমি ইয়াত বিতৰণ কৰিছোঁ প্ৰায় 300 বেছি মাটিৰ পট্টা আমি ইয়াত বিতৰণ কৰিছোঁ আজি এইখিনি কাৰণে আজি ইয়াত সাধাৰণভাৱে হ'লেও ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল এই সভাত উপস্থিত হৈ নিজকে ভাল লাগিল আৰু ঠিক তেনেকৈ ৰাইজৰ যিখিনি সঁহাৰি তাক মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আশা ৰাখিছোঁ এনেকুৱা দিনবিলাকতো ৰাইজৰ যিখিনি মৰম সেইখিনি আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম গতিকে এইখিনি মুহূৰ্তত সকলোকে মই আগতীয়াকৈ বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে আমি সকলোৱে আহি থকা দিনবিলাকত ভালে ভালে থাকে তাৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক বহাগ বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu